Kaychis munasqa wawqimasi, maychus kasan kay programación yachay wasi. Maypita ch'ahwarispa kanchis kay escuela sabática nisqamanta quechua qallupi. Ichari, Cusca noganchik estudiarispa kasun lección número 7 nisqata. Maypitas niwanchik kay hinata. Chawpi patapi nini guerras kasarga. Chay chawpi guerraspi maganakupi adorana tiyan pita nin señor ninchikta. Maychus nin lealtad suprema. Ari munasqa wawqimasi. Chayamunchikña lección de escuela sabatikawan allinta ruwaspa gampis invitarispa kaygi usqayta k'askaygachimunaykita maychus bibliaykita chantapis lección de escuela sabatikata kusqa ñawirispa kasun ichari qallarinapaq munasqa hermanuy invitayki kusqa noqanchik kicharinata mask'arispa maychus kasan kay libro de Josué capítulo 5 nisqata. Kay semana noqanchik repararganchik imaynataqa Josué allinta ruwaspa siempre may ima ruwaspapis nin payqa tata Diosta obedecerqa kasukorqa. Ashka guerrapi nin ichari atipanakupi kasarqanku maychus kay Diospaq llaqtan chantapis waq llaqtaswan. Chayrayku paykunaqa chayasarqankuña maychus kay Canaán llaqtaman, tierra prometidaman. Chay chawpi maganakupi, atipanakupitaq, en primer lugar Josuéqa sumaqta Diostaraq yuyarichisqa llaqtanman. Imayata ruwaspa, paykunaqa nin yuyarikusqanku mayqinchus karqa tata Diospaq pactum. Altaresta chantapis paykunaqa oqarispa karqanku, Pascua celebrarqanku. Chantapis munasqa wawqimasi nillawanchiktaq ichari qillqasqa kasqanta chunka mandamientosta Josué leqaporqa kay pueblo de Israel nisqaman. Y por último munasqay niwanchik ichari tata Diosqa ruwaspa karqanku altarta tabernáculuta paykunawan kusqa tinkunakunankupaq. Chayrayku usqayta masqarispa kasun yuyarinapaq kay libro de Josué capítulo 5 nin. Maypi nisan ichari Gilgadpi israelitas harakorqanku nispa. Ari munasqa wawqimasi israelitasqa lluqsimuspa karqanku esclavitudmanta Egipto llaqtamanta. Chaypitaq paykunaqa liberakorqanku tata Diospaq atiyninwan. Hinallapitaq nin Josué capítulo 5 versículo 7 nin ahinata. Kusqa ñawirispa kasun munasqa wawqimasi. Chayrayku Josuéqa chay wañuq runaspa churisninkuta circuncidarqa. Pikunatachus tata Dios churarqa tatasninkuqta cuentamanta chaykunata nin paykunaqa manaraq circuncidasqaschu karqanku. Paykuna nin entonces circuncidakorqanku. Munasqa wawqimasiqa kaypi yuyarinchik imaynataqa tata Dios pactu ruwarqa ichari llaqtanwan Egiptopi kasaqtingu. Payqa cumplispa karqa kay pactuta paykunata orqomorqa chay esclavitudmanta. Kunanqa ninmi kay pactuta yuyarichisarqa chay atipanakuy tiempopiqa Josué alistanman karqa nin tukuy runasta na armasniyuqta atipanankupaq sumaqta vencenankupaq ichari. Sin embargo Josué ordenarqa primero pikuna runas, qhari runas, manara circuncidasqachu kaygichis. Sayana tukuy imata circuncidanaraq tiyan. Chayta yuyarikorqa, chayta yuyarichisarqa tukuy kay Israel llaqtaman. Imapaq yuyarikorqanku kayta, kay circuncisionta. Porque circuncisión munasqa wawqimasi cirugía hina ichari karqa runaspaq. Entonces purificanankupaq paykunata cuerponkuta. Entonces kaypiqa nisarqay mana solo una cirugía yachu karqa. Manchayqa karqa nini sonqonkuta alqankuman hina kuchiyuwan tata Diosman kutiripunankupaq. Tata Dioswan kusqa kawsarikunankupaq. Paykuna reconocenankupaq pichus karqa dueñonku, pichus karqa
chay Egipto llaqtamanta esclavitudmanta orqomuq karga tata Dios. Chayrayku nisarqay tiempota allin tiemponta dedicana tiyan Señorman. Está bien, nerqay Josué. Allinta ruaspa noqanchik kay chawpi maqanakupi kasanchik, atipanakupi kay hallp'asrayku. Sin embargo, noqanchikqa dedicana tiyan tiempotara primero tata Diosman, kay mosoq paqtuta yuyarispa. Entonces chaytaqa hap'iytawan chay cirugía ruwarqanku ichari circuncisión chayta practicaspa karqanku y sanuyananku kama chaypega sayarqanku maychus kay pueblo de Israel. Entonces noqanchispis kay tiempo munasqa wawqimasiy t'ukurina tiyan ichari masqa tiempota noqa dedicasani Señorman. Chay tukuy ima ruwasqasniymanta, trabajuymanta, llank'ayniymanta, tal vez ima viajemanta, primer lugar ta chuchurasani tata Diosta, noqa pay pirahchu t'ukurisani, pirah kawsasan sunquy ukhupi, tata Dioschu supaychu. Entonces, a veces noqanchikqa qunqaspa kanchik mañarikuyta lluqsispa wasinchikmanta, niraq trabajuman rispaqa qunqurikuyraq, ñawiriraq Diospa palabranta, paymantaraq mañarikuy munasqa wawqimasiy, porque tata Diosqa ninmi kaypiqa mana munanchu uchika o puchu tiempota paypaq, noqanchikqa tiempo de calidadta dedicana tiyan Señorman. Mana puchustachu payqa tiempoykimanta munan, nitaq usqay tiempotachu, ay ari horas apurata ninallaykipaqchu. Payqa munan tiempota, sumaq tiempota, allin tiempota, maypichus qan t'ukuriyki, maypichus qan ñawiriyki, maypichus qan reflexionayki, kawsayniykipi chay tiempota munan Señor qanwan. Chaypaqta munasqa wawqimasi, paykunaqa kay pueblo de Israelqa nin lección de escuela sabática celebrarqankuta nin imata kay Pascua celebracionta. Imayna kanman munasqa wawqimasi, guerrapi kasaspa chay atipanakupiqa paykunaqa celebrarquraq chay maychus karqa chay Pascuata, wa imapas asuyki Josué ni suman karqay. Pero Josué Guatemanta yuyarichisarqa llaqtanta y pirayguchus paykuna chayarqanku atipaspa chay Canaán llaqtaman, tierra prometidaman, uchakiyuqña karqanku chay hallp'api munasqa wawqimasi. Paykunaq atiyninkuraykuchu mana, Josué nisarqa tata Diospaq munasqan rayku, khuyakuynin rayku imaynatapay. Maychus kay Egipto llaqtapi esclavos hina kasarqaykichis, chunka plagaqa nerqa ichari, maychus tukuy primogénitos wañunanku, kuraqkaq wawas wañunanku tiyan, kayninta wañuy pasamunqa. Pero Israel llaqtata instruirqa ichari, chay Pascua paykunapaq karqa chay celebración, maypitaq pintarqanku, chahurarqanku yawarwan punkusninkuta, ventanasninkuta, wañuy pasaspaqa mana yaykunanpaq chay wasinkuman. Ajinamanta libraspa karqa wañuymanta pueblo de Israelta. Tukuy kaq Egipto llaqtapita wañuspa karqanku kuraq wawas. Kunanqa nin ichari, kay libro de Josué capítulo 5 versículo 10 nillawanchiktahi, kunanqa celebrana tiyan Pascuata nispay, yuyarina tiyan imaynata tata Diospaq kuyakuynin churasqa karqa sapawqninchikman. Israelitasqa Gilgalpi nin paykunaqa yuyarirqanku imaynata tata Dios liberarqa, pascarerqa, kacharerqa chay tukuy esclavitudmanta. Harakurqanku nin chay killapi chunka tawayuq p'unchay ch'isiyaytataq Pascua mikhuyta mikhurqanku Jericó pampapi. K'ayantintaq mana levadurayuq t'antata mikhurqanku, hank'atawan chaypi hallp'api pogoq montaña nispa. Entonces munasqa wawqimasiy, kaypi reparaspa kanchik imaynata celebrarqanku kay Pascuata. Entonces, qampis kay tiempoqa más de ninguna celebración tal vez ruaykichu, pero qan celebranayki tiyan imaynata tata Dios sapa p'unchay
atipachisuygi tukuy huchasta. Porque huchaqa nin ichari noqanchiktaqa qechuwanchik tukuy atiyta munasqata Tata Diospaq llank'ayta. Ari Señor, kunanqa diezmoy haywasaygi, ari tatay kunan llank'asaq obraygipaq predicamusaq. Pero huchaman urmayuptinchikqa munasqa wawqimasi chay munayqa qechukapuña ichari, chay munaytaqa supayqa apakapuña, wayraqa apakapuña. Sin embargo, ningi chayrayku noqanchikqa Tata Dioswan kuska kawsakuna tiyan, llank'arina tiyan paypaq obranpi, chantapis kay tierra prometida maypichus paykuna karqanku chayqa conducirqa payqa kuyakuyninrayku. Chantapis munasqa wawqimasi reconocena tiyan, imaynata kay pueblo de Israel allinta kasukuq karqa Tata Diospaq tratunta, Tata Diospaq leyninta, Tata Diospaq nisqanta paykunaqa kasukurqanku. Kunan tiempo tapurigi, qan kasukusaykichu? Manachu munasqa wawqimasi. Paykunaqa allinta kasukuspa karqanku Tata Dioswan kuska kawsakunankupaq, tukuy ima atipanankupaq batallas, tukuy hallp'a conquistanankupaq paykunaqa tratuta Señorwan ruwasqankuta chay tratuta cumplinanku karqa. Kay tiempo maychus hucha tiempoqa cuestasawanchis chay tratuta cumplita, pero niyta munayki Tata Diosqa kuyakuyninta haywasuykiña. Payqa suyasan qanllaña cumplinaykita munasqa wawqimasi. Entonces, ama faltakuychu qanpis chay promesaykiman, chay tratuykiman. Tata Dios sumaq munakuyninwan paskarasuykiña tukuy huchamanta. Paywan kuskalla noqanchik atipaspa kasun tukuy millay huchasta, tukuy millay maychus t'uruta peqtukuyta munaspa noqanchik chay huchawan. Ichari? Ñawpaqman kunanqa taskirispa kasun lección de escuela sabática parlawanchik maychus kasan altar nisqapi. Maychus monte Ebal nisqa chay orqo patapiqa Josueo qarispa karqa altarta. Ñawpa tiempopi qariku karqanku kay altaresta yuyarikunankupaq ichari, kaypi noqanchik kasqanchikta, no? Kay Josueta yuyarichimunarqa Israel llaqtaman chay monte Ebal nisqapi piraykuchus paykuna chay hallp'api kasqankuta. Atininkuraykuchu sumaq allin maqanakuq armasniyuq kaspachu? Mana. Kaypi nisarqa ichari paykuna yuyarikunankupaq, yachanankupaq, sientenankupaq Tata Diospaq presencianta. Gracias qonankupaq chay altartaqa ruwaspa karqapi Josué. Kay libro de Josué capítulo 8 yuyarichiwanchis maychus kasan kay versículo 30 y 31. Nisan chanta Josuéqa Israel pa Dios ni Tata Dios elba orqopi altarta ruwaporqa paypaq. Gracias Dios imaraykuchus qankunankama sumaqta taskichiwarqayku. Chay gracias qonanpaq Señorqa Josuéqa altarta qarispa karqa. Kunanta purillaykita qanta noqapis tapukuni munasqa wawqimasi. Wasi ukhupi noqa qarisanichu altarta, ichapis mana rumimantachu chaypi q'ulachinaykipaq sacrificio, aychata, corderota, mana. Sin embargo, lugar sumaq pichasqata, lugar maychus qan tiyarikunaykipaq, tukurinaykipaq, uyarinaykipaq Tata Diospaq voluntadninta kawsanaykipaq. Chayta ichapis noqanchikqa kay tiempopi ruwasunman. Qharisuman lugarcituta picharispa, sumaqta chaypiqa qonqorikuspa mañarikunaypaq Diosnimanta. Ichari, chay kikinta paykunaqa renovarqanku, mosoqyachirqanku chay paqtuta, chay allin kawsayta Tata Diosninkuwan. Ma kawsaynayqa nima kanmanchu sichus noqa t'aqasqa Tata Diosmanta kaspaqa. Ichari, paykunaqa ma t'aqakuy munarqankuchu Señor ninkumanta. Chayrayku allinta kawsaspa altar qarirqanku. Chay altar patapita munasqa wawqimasi Josué ruwaspa karqa allinta sumaqta. Payqa yuyarichirqa, leqaporqa pikunaman tukuy runasman maychus karqa ley de Moisesta, chay chunka mandamientosta.
Chayta willarisawanchik kay libro de Josué capítulo 8 versículo 32-35 kama maypitah ningi hinata Josuega leymanta qelqasqata librumanta tukuyninta leekaporqa bendiciones ninmanta hinallata maldiciones mantapis Moisespah kamachisqas ninmanta tukuy palabrasta Josuega leekaporqa tukuy tantasqas israelitasman warmisman wawasman chanta ningi forasterosman paykunamanpis tiyakusharqanku chaykunamanpis payqa leerichispa karqa leekaporqa chay chunka mandamientosta. Imapaq munasqa wawqimasi maqan karqa objetivo principal paykuna yuyarinankupaq imaynatachus reglasta cumplinanku karqa allinta kawsanankupaq chay hallp'api chay tiempopi kunan tiempopis noqanchik kay libro de Éxodo capítulo 20 tarispa kanchik maychus kay chunka mandamientosta imapaq yuyarinapaq imaynatachus kawsanata kay hallp'api kay huchasapa hallp'api noqanchikqa kasuna tiyan chay leyesta porque rikuchiwasun huchanchikta mana chay leyes kanman chayqa munasqa wawqimasi facilta yuyakusuman facilta wanchisuman facilta ichapis deseasuman ichari hallp'asta tukuymata runamasinchikmanta o suwasuman fácil parlapasuman munasqa wawqimasi sin embargo chay leyesqa sumaqta haych'achiwanchik ichari cuidakuychik niwanchik imaynata noqanchik kay hallp'api allinta kawsakusunman espejo hina kasa noqanchikpaqa ima chay chunka mandamientos rikuchiwanchis faltanchikta allinta kawsanapaq primero tata Dioswan segundo runa masinchikwan ajinallatataq chayrayku Josué leekaporqa kay tukuy runasman israelitasman forasterosmanpis chay tiempopi yuyarinankupaq. Último niwanchik lección de escuela sabática taskirichiwanchik ajinata imaynata Josué sumaqta primer lugar churarqa tata Dios tukuy maqanakumanta atipakunamanta primero dedicarqa tiempota piman tata Diosman chay kikinta paypis ruwaspa karqa noqanchikpis kikinta ruwana tiyan pero lección de escuela sabática matukukunchu chaypi niwanchik yapaykuwanchik nispa paykunaqa ningi qarisqanku tabernáculo santuariota maypichus kay tabernáculo santuarioqa imapaq karqa munasqa wawqimasi tinkunakunankupaq tata Diospaq presencian tinkunakunanpaq wawasninwan voluntad ninta rikuchinapaq es verdad kay tiempoqa mana kanchuk santuario kay hallp'api wasinchikpi pero noqanchik huqarisuman ichari lugarcituta sumaq pichasqata chaypi noqanchispis yuyarispa chantapis ñawirikuspa palabranta tata Diospaq voluntad ninta ruwanapaq nin icharika el libro de Josué capítulo 18 sichusqan ñawiriki munasqa wawqimasi kay libro de Josué capítulo 18 versículos 1-2 nin ichari maypitaq paykunaqa tukuy israelitasqa silo nisqapi tantakorqanku tukuy llaqtaspata hap'isqankumantaña chaypi Dioswan tinkunakunqa toldo sayaricherqanku nin tata Dioswan tinkunakunankupaq toldosta sayaricherqanku chay toldosqa karqa tabernáculo o santuario reqsisqa hina ichapis wakin runamasinkuqa ningi qanchis ayllosqa manar herencia hapisqankuchu sin embargo primero Moisés primero Josué nisqa ichari altartaraq kay toldotaraq uqarina paywan tinkunapaq señor ninchikwan kunan tiempoqa noqanchik tinkunakunchik tata Dios ninchikwan primero ñawirispa estudiaspa leerispa imata Dios palabranta ichari chantapis tinkunakunchik señor ninchikwanqa oracionta ruwaspa ichari paywan kusqa parlarikuspa chantapis munasqa wawqimasi noqanchikqa waturikuspa predikaspa waqkunaman tinkunakullasanchiktaq tata Dioswan imaynata Josué chay tiempopi altarta chantapis ruwaspa karqa
santuariota noqanchispis kay tiempopi Señor ninchikwan allinta kawsakuy munaspaqa haych'ana tiyan kay principiusta mask'ana tiyan payta palabranpi imata munayki tatay noqaq kawsayniypaq kay tiempo kay último tiempo maypichus llaki phuti tukuy ima kashan onquykunas maqan voluntad niyki kawsaypi si yachay munayki chayqa entonces palabranta usqayta waqaychanayki tiyan kawsayniykipi chaymanta hina munasqa wawqi masi yuyarikusun tiempota valiosota haywayta Señorpaq obranman tinkunakunapaq paywan ichari yuyari payqa mana munanchu puchu tiempoykita usqay apurallata orakunaykita paywan payqa munan tiyakuyta parlarikuyta yuyay chayta tukuy yachasqasta qillqasqasta kay palabranpi chay karqa lección de escuela sabática munasqa wawqi masiy kay semanapaq mark'aya pachimuyki sumaqta waqaychaspa noqanchispis practicarina kay yachaykunasta tinkuna kama kachun